subscribe. Please subscribe to Kelly the Fresh. Na. Thank you, subscribe ka. Ito, isa, fresh na ba mong tanan? Fresh naman tanan. And Babae ko na. Kelly, maganda na. Magandang babae ko na. Malagay ka. guys, don't card ah. Okay, ma'am. Okay na nga. Hello, good morning, good afternoon, and good evening, everyone. So, I'm with Kelly the Fresh. So, for today, magkuan may reading imaginary Facebook comments. So, again, reading imaginary Facebook comments. So, wala gyud mga comments. So, gama-gama ra namo, imagination lang namo. So, I'm with Kelly the Fresh. So, before we start, please subscribe to Kelly the Fresh. That's KELLYTHEFRESSH, Kelly the Fresh. Alright, so ako yung mag-start, Kelly? Yeah. Okay, so may first comment dire. Mag-scroll sa ko ha. Kelly the Fresh, Kelly the Fresh. Oh my goodness. So then i-comment dire. Saman. Ano daw, guwapa ka sa picture pero sa personal, kinagwapahan. Ay, salamat kayo, anak. Pinuod yun na. Inborn. Ano, diba? Oh, at least, diba? Dili to siya negative. Positive. Positive kayo to siya. Guwapa ka nang guwapa maka sa picture, pero mas guwapa ka sa personal. Oh my God, so dili to siya negative. Dito siya negative. Ah, It kuha to means- yung sa manatoy. Hala na pa yung mukha toy. Oh my goodness. Oh my God. Positive food. Positive. Yeah. Dili sa HIV maka. Dili, HIV of course. Yeah. Hala na ang comment na may kagingon paminaw. Charles M. Guwapa. Hamis. White touch sa nga pagka-individual nga tao. Pero sa Diba? picture na di ay, pero sa picture na di ay. Wakay. Sa picture na di ay. Pero sa picture na di ay. Okay. Okay, diba? Negative to. Akong gipasa sa imo kinunhan, positive. Oh. Pero ako ang negative. Charot. Negative. Okay, next question. Oh my God. Happy to December 25, few days from now, December 25, na po na ini comment aritoy. Saman. Merry ka imong Christmas nga gibuwagan naman ka sa imong uyab. Not really. So what can you say to ni comment aritoy nga Merry ka imong Christmas nga gibuwagan naman ka sa imong uyab. Merry gihapon kay dili lang siya ang lalaki sa kalibutan, ang daghan pang lalaki nga andam mo gunit sa akong kasing-kasing. Follow-up question na to, ha? Wala follow-up. Oy, mama. Kana ko say real name nito. Kaya dyan may makakita niya to, eh. Soon. Ako rin makita niyo mo hapit na.
Ang pangandra. Okay, Toy. Next. O, toy. So, yun, negative gihapon, toy. Nanangutan na. Ambot negative, ani. Ganos araw ka unang na virginan. Ah! Dili man na siya. Dili man na siya negative to you. O, saan na siya More- positive? It's more of charot. Ah. Positive yun siya kay, wow, nini ko. It means nini patol na ko. Oh, sana all. So at the age of 10 years old, charot! Ay, charot lang. 10. Charing. Nini, comment arito eh. Come At on. the age of 40, 40. well, virgin pa daw ka. So pasapot na wala yung ipatol mo. So what's your comment? Mali kayo sila. Say hi. O, natin mga visitors. Kasi mong comment to eh. Of course, comment na ako eh. Yehey! Who are they? Uy, mag-isip mo taga-tourism. O sige ma'am. Ah. So at the age of 40 years old na si Kelly, virgin pa siya. So pasapot na wala yung ipatol niya. O sige, ika-comment. Oh, she's not that 40. I'm still 28 years old. 28 years old, Yeah. 20 years ago. So 28 years old, 20 years ago. So 48 na ka? 28. So, I'm still, yes, ikaw, din ako virgin. Okay, sige Kelly the Fresh. Go. Thank you so much. Ay, napa. Kuha na. Napa. Sige, one more. One more. Ga-video pa ba, ma'am? Oh my God. Charles M. Naaba daw ka uyab karon. Dili man na siya negative comment. Pangutana man na siya. O, panay, nangutana ka na, comment din eh. Oh, guys, right now, Merry Christmas, everyone! So I think that's it for now. So thank you so much for watching my man. video. Nasa Hope you guys iyaw. enjoyed my video. Thank you so much. I love you all. Thank you so much for my 1,000 Nasa iyaw subscribers. sana, oh. And click subscribe. Please subscribe to Kelly the Fresh. Na. Thank you, subscribe ka. Ito. Isa, fresh na ba mong tanan? Fresh na bang tanan? Fresh na fresh. And thanks, ma'am.